whakawhalahi atu hane e tau malatala tutupu ke lata moi awhiawhinei. Whakatumau e tau hata ki anga mai whae malolo seno hangau ia ke ngangau tingi whiwa ne hahai ki motu, kai hahai e whalo ta tangata ne kua tope ke lo tōru kua naka i muitua ke tau hata ki anga he whae malolo seno. He kia e whae ngahua whakapuloa e tau puhala whakawhano e tau whakaroanga TV, mai naka mai ke whalo tangata ke kiskese a tō tutongi whakamua. Matalahia niwe hako whakailoa e ko Patrick Leno e takitaki fō, mai kau taha Pacific Media Network i New Zealand. Hako mai Ray McVinney, ko ia taha tangata tuhitala ni lulu puki ke tau puhala tau sikai, mai tau se whalo tau whakaroanga ke motu. Whenaonga mai taha mtakau fuata mai he lutu aha fitu i Penrose i New Zealand, ke langmatai me whakahoko ai e tau tapua kianga mai tau fuata hei motu. Koe ngā ngāo tingi whiwa ni kua hoko mai ke he motu, mai haia i te manatu tuputupu he tangata ha koe ngā ngāo nei uta whānua he tau namu, kai whakahanoa whoki he whauri alu tōru ne kua moa he ngā ngāo nei. Koe tau uawhi hongwha maua ne longana puke tokolonga e tau tangata ne kua pikisia, mai kua huhua e tau tangata, koe he ngoa kua mai ke tausi ke alu tōru ne kua nākai muitua ke he tau hata ki anga. Haha iai whalu tau mata whakatufonu ne kua tuku a te malolo ke whahi malolo sino, ke whakatoke tau mtakawi ke watu ai, wai no nofi tau tangata ka heike kua moa whalu ngā ngau kisia, kai nā kai la whakangahua ia. Ne whakamahama mai he takitaki e whahi malolo sino, koe ngahua whakalataha lo tōru mai tau ta angata si hātoki atu, ke no nofu atu ke he tau kaina, ke mole ngā ngau, he hongfu mawhai aho. Tō mai ke ki ririwa atu ai ke he tau huanga po ke tau whakaroanga ni whamahani kei. Haki sia mai longona e tau manatu he whalu tangata hakua matukutaku mwe nā kei manako ke moe ngā ngau nei hakua whai tangata whoki ni kua kaumahala hana mui ke tau mga kua mole si nā kei manako ke liu ke tupu ai hana pihini whoki. Hako mai ke whahi tapu nei tūmawanga ia ne tau ni meala koe ono e tangata ne kua moe tingki toko whalo tōru mai mangu wapa taha mai mtalau me taha mai mtakawi i vaiau. Koe amana ki angi whahi malolo seno ke nā kai whetangata whoki ka mohe ngā ngau nei, ka koe uta whoki ni ke aua ne ke whakasiang he tau tangata ke muitua ke tau whailoa angi whainga hoa. Ka eke ke nā kai whai hokotaki whoki he ue whahi tapi mua, tali mai he tangata whakahiku ne ka mohe hi tinki, tō mai eke ke whai whailoanga puke uta ke hei e hata ki anga tinki. Koe ngā ngau nei, uta whānu he tau naumu, moe kua lali, moe whakatumau e tau ole, ke tau tangata he motu, ke uta ke hei e tau mtakawi, po ke non moumo e tau nona whanga he tau namu. Wa ofu e whalu tau tangata kisi TV, ha kua nāke mai ke kisi e tau whakahuanga he TV, tali mai he awhlaile he whai tau kamale. Ko tau se he whai ngahu whakapuloa, e whalu tau hikianga, moe kua kamata, ke uta ke he tau TV halo tōru kua nāke i tatungi. Ko whai mga hoi tau se tau hiki kianga me he tau kamale, me tuku ai whuke tau kolofo ke lata me tau whangarang TV, me whakailoa ke tau tangata ke tutungi. Whakakise ta manatu nā kai whia he whauri alu tōru, he tau whakahoanga he kupangahila, ka koe talhauanga mai he whahi ne leveki atu ai ke he tau whakahoanga nei, ko hoko mai te wai mga aho ke tutungi, mai te mahina pelila ki a uni. Koe mga aho nei tūmawanga i a whuke whahinga hua ke mātutaki a tonga hua, moe uta whuki ni ke tau whakaroanga ne manako e tau tangata po ke tau whakamāmanga kua manako le tūkiai kua lata ni ke matutaki ke whaingo whakapuloa ke iloi tūnu. The Broadcasting Corporation of Niue has scrambled the digital television signal and television customers have been caught slightly off guard. The move from the analog system to digital television has been a gradual process since the changes were implemented last year. The installation process has taken a few months, but most households have had decoders installed in order to receive the television signal. The analog system that was switched off a few weeks ago, but due to some transmission issues for those on the eastern side, it was reactivated temporarily. The new digital system gives the corporation more control over the signal that is broadcasted on a user-pay system. However, most viewers have expressed disappointment about the lack of consultation or information about the timing of the scrambling of the TV signal on Friday.
This week, several customers have inquired about the services and wanted further explanation and clarification about this user pay system. BCN has advised that the April to June quarter is now due and technicians are working to reactivate accounts once payment has been received. Lahe whiawhia ke he whailoanga ni kua iloa mai kua whiwhiri tuai a Patrick Nino ke mo takitaki fō he kautaha Pacific Media Network i New Zealand. Nā kei fōa ia ke he katofa nei ha kua lewa ngā hua mai matakau nei o lewe ki atu whoke ia ke tuanga nei tali mai he mahina ha te samo he tauka mole. Hanei kua whakamuali lai e katofa ki takitaki e Patrick matakau nei ni kua lewe ki atu ai ke he lula he ta whakaroanga ke tau leo taongo he tau tangata mai ha Pasifika. Ko petu ne whahea he lula he tau tangata ko ia mahifi ke he tau ngahua tuhi tala mai tiri niwe, whakapuloa tala mai leo taonga hani silani, si takitaki whoke ia ke whaingo whakapuloa haniwe ke mga hane nofu mai ia ke he motu. Hanei ni taha lakanga, mo e kotowhaanga tukulunga, koe whakamutalahi e ia niwe, we amana ki ke whakatu mau e holo ki mua he tau whakaholoanga mai tau tangata Pasifika. Koe tau mena kai koe tahana na mahuenga lahi e ke lata mo e tau momoi tangata, si pihia mo e tau whakawhetui ianga whakatangata. Hane whai kumi puhale tau whahi pisnisi mo e whahi whanonga veva ke whakalaulahi, e tau māmaanga he tau tangata, hangau ia ke tau kai lono ne hahaiki niwe. Tahe pulotu tohi tala mo e tunu koe mai New Zealand ni kua hoko mai, mo e whakatu tala i ke whalo tau tangata ke kehe he motu ko Ray McVinney, ko ia ni kua tamai e he mtakau he pisnisi he motu, nofu mai whakakua ia ke he motu, mo e whelawea me whalo tau pulotu tunu kai, si hoko mai whoki, ia ke whina atu ai, me kisikisi atu ai ke wholua tau whalanga ke he tau palau, tau whalekai me tau matakai ke he kehe. Koe tangata nei lahi hana mahuenga ke tau whalanga tau sekai mo tuhi tala whoki ke lata mo tau papa, tunge Bites, mo New Zealand Herald. Koe taha mena whoki, amana ke ia ke tohi ai e taha tala, ka liwa atua ia, si hai whoki e taha whalanga ni ko poki ai, hangau ia ke hana whenonga me ke motu, ko tuk whenonga ia me hana mtakau he hau nei, kai pehe mai, whai amana ki anga ke ririu mai he ta mga hi mua. Kua hoko mai te wai taha matakau fuata ni ko whenonga mai he lotua whitu i Penrose i New Zealand, mai ke alo tolu ke tau se whala ta whahuanga ke whale tolu i Makini. Koe matakau nei, ko o mai ke moa e kau whataha me tau whakwitu ianga me te wangate motu, hoko mai alo lahi matakau he awhalaile kua male, ka mātai halo tūla tau tapukianga ke te mga whiawhi i Makini, mo e hapai whakapalapa tu poke halo tūla i wina ke te tangata ke he hoko mai ki motu. O te tālai mai taha halo tūla tau matuani o mai whakataha mai whenonga, ke iloa kuhinga i ka kano oho ni hoko hoko me mtakau, mo e te whawanga halo tūla ke motu. Toko longa e tau whanau e neo mai, whai maa whawa halo tūla i tamkau tonga, neo mai whamua halo tūla inga ua pako tūla tau tau kua more, si ko fia o mai halo tūla ke lango matai, ko hingo e mena halo tūla ni moua, ke o mai ke lango matai tau whawa halo tūla. Si mena ke waki, fi hau ni mo e ako ako fuki hau ke whakamatawa, launga, e ta mga ahata taini. Ka koe lari alau tolu ke mai tau mena ko mai ke alau tolu ke mai ke ang ke tau whan, ke tau mga whawa ni we. Si koe kakano e ne o mai a mau tolu, tala mitaki mo whelewe ia me tau mga whawa e tau whanau e ne o mai. Mole e toko ua fu maanga e te tangata he mtakau, mai ke whukalo tolu ke whuaki atu ai te mga ke tau se whalu tonga hua mai tau mtakau he mutu nei. Tau mongo whiawhiosi, tau se lau tole tau whanau fuata, ki sea koe tau whanau fuata, tahi a mena ko toko longa lau toko tau fuata, mai lau toko ke whakamatala, tau mena ko tupu ke lau tolo momoi, kwa eke hea tua ma lau tolo. Ke vehe ka ke tau whanau fuata, he motu e, ka eke ke o anke. Koe tau mongo whiawhiosi, hafe more hola ono, ka matai ke hola valo. Ke tau every evening, kua whai mena matole making hall, he na ia. Si koe tau mongo pongpong os, he kua lare matole tau free breakfast. Sia koe tau mena ia me he company a Centelium. E tau koloa o se halatoni tau ko tamai o se matole nai, ke vehe ni mo haini a tangata ka whia whina anke kai, for free ka ha.
ko e minakai ki he health ke mui mita ke he sino mo e taha mena e ke langa matai ma ke vari e iu folo ani we ta project ko ki ama to o mai tau se po matala tu fatau kai lo long fu ke ta fana to ta fulo la lo long kai fi fana ngono ta ko e fulo hai lo long e fana we ai pe he ko e ni ko fita plan to matuta ka matu ke ta motu fo ai lo ko vanuatu pe ko tonga ni ke motu ko vavau ti e plan e kau ke whaka ko e tau whanau ke mai ke lato ke whakaaonga tau mga aho alato mo tau talent alato ke vehe ke tau tangata ke monui nai fo ke tau tangata ke siko mene hamato siko e tunga ni ai centelium ko e ofa mai ni alato le tau mina kai ke mai noa ni ke tamai ke tupu whakao ke whakatupor ni we ko lauto si mai ni ai totonge container he hoko mai ki nei ko furola hae mo mitake la o matai de ko ilo la tolo ka ha ko nga ho mitake ko e ke tau fana we ko tau te pokianga ke te mga whiawhi ke whale tolu I makini ka hoko ai atu hoko atu ke awha iu me whai tapne mo e tuk whenonga im te kau ke whai tap ka hau whakawis mehne e da wala tala tutupu ke lata me a whiawhi amna kini ke iliu whewhe pene fo ke a whiawhi a hau tumloto no wha rini po to liu ke whewhea